reka ngushimire ngo ikaze wowe udahwema gukurikiranira hafi ibiganiro bya Aurore TV show. Waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga, muhaye ikaze kuko udahwema kudukurikiranira hafi kandi ukukunda ibiganiro byacu, natwe turagukunda. Uyu mubona ni Miss Kayibanda Aurore, Miss w'ibihe byose, Miss w'Abanyarwanda mu 2012, ariko abantu twese dukurikirana irushanwa rya Miss Rwanda, uyu niwe dufata nk'icyitegererezo cyangwa se Miss uhatse abandi bose, Miss uruta abandi bose. Kayibanda Mutesi Aurore, wakwibaza uti kuki mumugarutseho? Ni mu kanya gato cyane twagarutse. Miss Kayibanda Aurore akaba ari Miss w'Abanyarwanda bose, yamaze kwambikwa impeta n'umugabo ukina golf, umugwizatunga cyangwa se umuherwe w'Umunyarwanda nawe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamaze kwambika impeta y'urudashira Kayibanda Aurore nyuma y'uko Aurore yari yaratandukanye na Egide. Tubibutse ko Egide bari bamaranye igihe kitari gito bakundana, ari nayo kapo ya mbere. Uyu niwe Egide twafataga nk'icyitegererezo muri kapo zo mu Rwanda. Uyu mugwizatunga rero wigaruriye umutima wa Aurore, akaba ari umugabo w'umuherwe w'Umunyarwanda ukina umukino wa golf. Aurore twagira tuti amahirwe masa. Reka tubereke gato ku bihe byabanje ku rukundo rwa Kayibanda Aurore ndetse na Egide, ubundi tugaruke tubereka umukunzi mushya wa Aurore nyuma yo kumuterera ivi. We go. Ngayo nguko uko byari byifashe Kayibanda Aurore bamara kumwambika impeta ya fiançailles uwo mugwizatunga ndetse na Aurore. Twagira tuti Imana ibagenda imbere kandi bazubake rukomere, bubake ibiramba. Aurore Miss wacu, turagukunda kandi tuzakomeza kugukunda. Iyi ni Aurore TV show, stay in touch.